Rongo ki te tangi a te korimako Kōrero flowing out the hooker force Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds Kaupapa exigent, kaupapa paramount Nā ko nā whakapiri mai ki te Kaupapa tino whakahira Whakarongo pi kari kari mai Hare mai, o tā ringa hare mai We gotta gather up close everybody Gather up close everybody Kani move that body Kani move that body E kore rātou e kaumātuatia pēnei a tātou ko mahuenei. E kore hoke rātou e ngoi kore. Aha kua pēhia i ngā āhuatanga o te wā, i te heke ngātu o te rā, tainoa ki te aranga mai i te ata. Ka maumahara tonu tātou, kia rātou. Ka maumahara tonu tātou, kia rātou. Nō reira koutou ngā mate o te pō. Ko tahi te kōrero ko nei, hare mai haere. Haere atu gia, haere atu rā, haere atu ki te pūtahi nui a rehua, ki te huinga o te kahurangi o te atue. Koutou kia koutou, tātou kia tātou, e ngai taringa rahi, ngai taringa hōkeke, taringa pīsaisai, e mihi atu nei kia koutou katoa i tēnei rā, tēno whakahirahira kia tātou katoa, puto noa i te ao. E mihi ana kia koutou katoa, ko piri mai nei ki tēnei punua pāho, ki tēnei whakapāhotanga, e kōrero te ana, te āhuatanga o te Anzac kia tātou. Mihi ana kia koe, e te tuahine, ko tāua nahe nei tēnei, e pupuri ana i te Māori o taringa, ko koe whakapāho mai nei i te rotorua nui o kahumata mōmoi. Tēnā koe. Tēnā koe tingane ai, ko tāua i te rā nei, kei te kura reo o Raukawa tā tātou tangata a Praone. Ai. Oi anō, ko tāua e kawe tonu nei ngā mahi, e wānanga ana i tēnei kaupapa whakahirahira. Nā reira, tēnā koutou e whakarongo mai nā. Ai, taina tuki o tātou kai hāpai koutou o te māngai pāho o ti rā, kia koutou hoki irirangi te motu. E mihi ana kia kaurua, kia koutou. Taina tuki tō tātou whare ruruhi e haumarumaru nei i tēnei kaupapa a tātou ko te wānanga o te aroa. E mihi ana kia koutou katoa. Tēnā koutou. Ngā mihi. Ai. E mihi ana hoki ki tō kōrero whakatūwhera i tā tātou wānanga e hoa, he kōrero whakahirahira tērā, he kōrero rongonui hoki. Ai. Kōrero pai ki te whakatūwhera i enei. Wāhi ai, whakatūwhera, whakataki ai, koe hoki. Ka te anō tērā ka tēnā kōrero hei whakatakinga, hei whakatūwheratanga mo tātou. That's the Anzac Ode, ne. Engari koina tā tātou mea i te reo Māori. I te rapu hoki ke i te mea i titua e tātere. Kei roto rā ko ka kupu pēpere kou. So maybe we'll find it for another day and we can use it also. But yep, that's the evolution of the ode. There's been a few versions of te reo and that's the current one I know. Yes. Well, I just read. That you found somewhere in the great internet world. Ai. The archives of the mind. Ka pai, engari i a koe ka kōrero reo a hau i tēnei wā, but ko tā tātou kaupapa i te rānei ko te Anzac. Ai. Ka kaharangona tērā kōrero, engari ka kaharangona hoki tēnei mea te kei wareware tātou, ne? Ai. And i hihi au te kia wānanga tāua i mua i ngā kōrero. Ai. I tēnei mea te wareware, because often in this time of Anzac, we often hear, when we're paying our respects to those who passed in the war and then also thinking of those who sacrificed their lives, and we think about them and we remember them and we often say that we won't forget them. Ai. Engari ka kia tātou kei wareware ne? Ai. And we have this debate about wareware and whether or not you can wareware tia. Ai. E kore koutou e wareware tia. Ai. Ha o whakaro mō tērā. Do you wareware tia or do you not? Well, I've seen ko kite au i ngā mea e rua. Yes. And, if it was a test and I know the kai marker, it will depend whether I use wareware tia or wareware. I hear you. Because I know there's a divide or there are differing kōrero. Ka whakamahi etahi i te kupu wareware, te whakamahi ke ai i te kupu wareware tia. Yes. And that brings us to our kiwaha e hoa ma. Look at that segue. Te tatara ke ai. Rather than using, this is a bit of a 5. Sure, yes. Yes, kei te taumata, kei te karamata o te kiwaha whakaine. Mm-hmm. And it's something I wanted to use because it's not what I'm comfortable using. Yeah. Mohi ana koe ki tēnei kiwaha e ko?
kua rangona, engari hara i te mea ka kaha whakamahia e au I roto Yeah. I a ku. Yeah, Yeah. ka kōrero. Tāwatahi. So this is why I want to sort of put this out. Whether it's right or wrong, I want feedback from Ngai Taringa. Nore, kei te wānanga tātou. He wānanga all mā learning. tātou katoa, ne? So, te tatarara ke ai. So, anei te tauire mōhia te anei au. I haere ngā mātua ki te pāpara kauta. Te noho ke mai ai I te kāinga ki te manaaki I a rātou tamariki. Wee. Tērā tauira. Now, this is not a tauira. E hara tēnei te tauira ko whai whiako ahau. But this is This is not a lived experience. This is not a lived experience. This is one that we were given at Panikititanga. So Yes, kia ora. yeah. Kia ora. So the parents went to the pub That's right. rather than Yes. staying at home Apai. to look after their children. So you've only got te noho ke mai ai, that's a variation. Yes. So instead of staying, that's the part there. Instead of, ne? Ai. As opposed to. Yeah. He tauira no tau? I runga I tērā whakamāramatanga rehu nei? See, now this is putting us to the test, eh? Yeah, And yeah. I'm very happy to be corrected and very open to, whakatika. Yeah, pai. Jared, Dr. Anahahini mehe mea. Ai. Whakatika. Anei he maunu. No. Okay, so I haere a praone ki te kurereo o Ngāti Raukawa, te noho mai ai ki te wānanga. Oh, wait. Te noho mai ki konei, ki taring. Oh, see. Te tatara ke ai. Oh, okay. So te noho mai ke ai. I know it's meant to be ke ai. What did I say? Ke mai ai. Oh, no. My foot's been shot. Someone. Bueno, I know koinei te wānanga, ne? Ai. But no, kei te huarahi tika kia hau nei. Okay, well, hey, that's a test for all of us. Taringa. Ai. Taringa. Ai. Ki te whakatika. Hara I te mea ka kuhu mai ai mātou me ngā whakautu, me ngā mātou ranga katoa. That's why this is such a good one. Ai. And Ko huraina, huraina māua, kia and- keitai. e kāre aha ki ahau, kia pēra. Yeah, tika. He pai tēnei ki au. Even, Koina te maia o te ako kia huraina, that's right. kia kitea tō kuare. Even on a national podcast. Yeah, kaya 20,000 listeners hearing our ignorance. Nah, hoino. That's something for us to whakatika and move Ai. on. And koe rā te wero ki ahau. Ka hoki mai tāua hei te hōtaka te kainamu mai nei. And Ai. we have a proper example. But let's Ai. all work on that, e te whānau. Te waiho ke ai ki te taha, Ana. rather than letting it to the side. I think that's how it goes. Hoino te sao kiwa. Sounds good to me, bro. Tāpai. Ai, but tika tau ka hoki anō ki taua kōrero mo te ware tia. So e hoa, before we get into our Anzac, just what Kahurangi was talking about was the word ware, which is a state of, Yes. and then there's a discussion of whether it can be turned into a passive Yeah. with ware tia. Yes. Now, to my understanding, if you are to make a stative, a verb, you need to make it a verb to make it a passive. So it would be, say, take oti for instance. Oti in its form is a stative. To make it a verb, whakaoti. To make it a passive, it's whakaotia. Whakaotihia, whatever. So if we take that example with ware in its state, then would it be whakaware to make it a verb? Oh. So, and then to make it a passive, would it be whakaware tia? This is just my understanding, so maybe someone else can go, no, you don't need to, because people say it, and we no longer accept that that's because what our kaumātua said. Yeah. Well, we can accept it, but we can also question it. We're allowed to question it I think. with integrity, Yeah. with critical thinking. Koia. And, you know, hareitema he takahi tērā, and we all learn different things. And I think what I've learned along my journey was I am of the not ware tia school. So I like to often try and just use kei ware or, yeah. Yeah, pai. And I think that's why in this new ode in Te Reo that we read out was, it would say, ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Yeah. Hana? Instead of using the negative, we use the positive. Yes. Well, not, the opposite. Yeah. Ai. Yeah. Hoino, this is pre-recorded at iwi because we are already out doing our Anzac celebrations with our whānau, so it's good that we try and get this to come out in time. But I want to mention at this time,
all the kura reo going on. So I whakahuatia kētia e kahurangi te kura reo ki Raukawa o mai whainga and whanaunga. They're having their kura reo up in Whirinaki. That's the kura reo in Whirinaki and Hokianga. And there's a few others going on at the moment, isn't there? Beautiful. Ai. Beautiful. How te mea kei Pōneke? Is that bueno, te onai pōmotu, which Taku is... hua apira hama hurihanga nui, ko haere kē ia ki reira hei kaiako, I think. a tāhua. Te puta kē ai ia ki te oma, hoena. Ana. And e mihi ana ki te hunga kei reira I tēnei wā, e whai ana kia whakapakari ai tō rātou reo. Yeah. You really got to make the time and the space to fill that cup up, ne? And you, I mean, no one has ever left a kura reo going, I wish I didn't go to that. Absolutely. You always either feel like you're missing out, like current situation for me going. Ai, tāwatahi kai ana I te whaumu. Oh, pono. Pono. And ko te mea pai ki au, e kite ana I te whanaketanga o ngā kura reo a iwi, ne? Ai. He mea pai tērā tētahi wā ko ngā kura reo a motu noi honei. And they were just in the regions, you know. Ngā mea taura whiri, hei tā tātou ne, I te wā koina te rauna. Yeah, koia. Nā reira, e mihi ana ki ngā iwi e whakapau kahana, ki te tuku rauemi, pūtea, ki roto ki e rā wānanga. Ai. Because look at what it's doing. If we even take the one up in Whirinaki, it brings so many people home, ne? Koina te whainga ne. Ai, pono. And tika. Ko tai atu tāua ki ngā kura reo, I've also been kaiako at some of our iwi kura reo, and it's just beautiful to see everyone, because it can be quite a daunting experience for most of, I'd say majority of the people that go to kura reo. You go there so scared and frightened, and sometimes that stops you from going. But once you do go, it's a huge ka tūwhitia tērā hopo, and you're all the better for it. So ka nui taku mihi ki tērā iwi. Ai, e mihi ana ki tēnā. Taunatu ki a koutou, te mātāwa I mihi ana ki a koutou. Ngā pūtea. Nā koutou e nei kaupapa I tautoko ai. Hey, we should have a taringa kura reo, just saying. Just saying, taringa kura reo. Hey. Ai, we could have all our speakers. We could have MC Grammar. That would be cool. That would be cool. Okay then. Ko whakatō te kākano. Hoi no, kei pōhe he koutou he kaupapa kura reo tēnei. Engari, ko te hāngaitanga, ko te Anzac. Now, he hai pēnei ai taku whakahāngai ki te reo, you know, he nui te reo, he nui ngā mōhioranga I ngaro. I te haerenga atu o tātou kaumātu ki tērā. And this is where the sort of the angle is for this year for us, e hoa, is what do you do? Oh, yeah, let's start with what do you do on Anzac Day? Kia ora. Te ao tō whakariti me tō whānau. Ai, kia pono kua hua kore take ahau I roto I e nei tau. Because I tipu ahau I roto o Hinamatu, ne, I roto o Rotorua, ana, that's where all of our Anzac commemorations would be, because I runga I te mātārai o Muruika, kairang te urupa o te iwi I haere ki te pakanga. So that's where we would hold our Anzac, what we still do now. And I would often get woken up by the gun sounds and ka muia o Hinamatu. So I literally grew up with that every single year. And, you know, ka haere ki Muruika ki reira, ka karakia, ka whakanui, engari ka maharatia, tērā hunga. And then there'd be a march and a kaputi and a kai at our various marae no Hinamatu. So that was the dawn ceremony would happen and literally on my doorstep. And then we would have a city ceremony thing. I wouldn't usually go to that one. And I haere taku kōtiro ki te kura o Ruamata would always be there. Te mahi ngā waiata, te waiata ki ngā whānau. So I tēnei tauka me haere ahau ki tērā, me hoki ahau ki taku papakainga ki reira. Yeah. Yeah, pai tērā. Ai, pehea koe me tō whānau. Wā, tuatahi kam hoki aku mahara ki te wā I whakatūri ai te kura reo ki te tai tokerau e te whānau Tauban. Ka taka mai nei ko te rā Anzac I roto I te whakaritinga. So we would have our kura reo during the week of Anzac. It always fell on that time. So we'd have our own little karakia. Beautiful. At Otiria Marae, Tūmatauinga. And of course there were a lot of tupuna that went from there. But yeah, what we do, actually, you know, I want to talk about lockdown. We did our first dawn ceremony at our letterboxes, and, you know, when there was such a time of isolation, we felt quite some unity because in our street there were a lot of that were all out at their letterboxes too. Kia ora. Hoi no ko mātou nahe I kōrero te auri te reo.
Kia ora. So, but you know, koina te Bueno. rereketanga. Hoino. He kotahi tanga i te rereketanga. But Kia ora. yeah, but I think I'm just taken back by that because yeah, we would go to the dawn ceremonies, especially for my partner's grandfather. I haere ia ki te pakanga tuarua. And hako he Pākehā, he ngākau Māori tōna. It was the closest thing to me of a whānau That's right. that had very close proximity to someone that went to the war. Yes. You know, for me, we don't have much whānau Aye. of close proximity, you know, So, yeah, that became quite a thing. And we've always made it a mention to make sure that our kids know what that's about. I talk about it a lot with them. And one time we had a dinner at RSA and, of course, they do the ode. I think it's 6 p.m. every night? Yes. And they commented on how our kids were quite disciplined and they stood up and they did it as well. I said, we try and teach them that. He tohu pai tērā? Yeah. You know, he tangata hituri te iwi Māori, you know, we're hard out historians, I reckon. So it's good our kids know that stuff. Yes. Yes. You know, our children at the moment, but our mokopuna won't actually physically with their eyes be able to see those soldiers who actually were in the war. You know, we have our last man standing, Koro Bomb Gillies tērā. Kia ora. Last man standing of the Māori battalion, you know, ko mate haere tērā hunga, tērā momo. Aye. So I think of our mokopuna really, and they will be tupuna to them at that time. You know, we can kind of call them koro. Or, Yeah. And so now this generation, so I think he mea nui kia pupuri tātou ki ēnei momo tikanga, Aye. e ora ai tonu ēnei kōrero, ēnei whakahaere mo te hunga, mo te reanga te whanake mai nei, because Yeah. it can easily be lost. If we're trying to think of what does Anzac look like in 10 years' time, in 20 years' time? Tika. Yeah. Will it still uphold its tradition and the way in which we acknowledge it now, or will that begin to aua, Aye. kei reira ētahi whakaro Yeah. tamai ana. Tika tau e tuahine, and because ka whakaro hoki au ki o tātou tupuna i whawhai roto i ngā kakari o Aotearoa nei, ngā riri whenua o konei. Kia ora. Ana kua ora mai ki rātou i te whakaritenga o te puari, te tarahiti o te riri whenua, ne? Ai, So ai. our tupuna survived through our ceremonial acts, or, you know, our commemorational days, just like rangiriri o rākau, rua peka peka, ngā riri whenua, which I think is important to bring up during Anzac as well. Yes. This is not a divisional kōrero. No. It's about, That's all the other, karekai. yeah, ko te kōrero nei, ko te ngaromanga o ngā tupuna I roto i ngā pakanga, you know, and we're talking about colonial forces versus Indigenous forces, and then of course us joining together to fight external forces, you know. So it's not about which side, but it's about the losses of war. Yes, yes. And it's probably a good kōrero to bring up during that time, because I know it does cause friction with some. But, you know, to add that to what you're talking about, how Anzac is, how does that survive, or how do our tupuna survive through our acts? And I think it's through acknowledging Anzac. Yes. Even though I do think there are friction with Māori and what happens after. Ai. Me te marama hoki, he hai pērā ai. Yeah. Tino tautoko ana i tērā. Yeah. And because in Te Awamutu, it's a very, e nui te hapori kaumātua. Ai. So it's well celebrated. They always put the crosses up in our centre park area, and then poppies are starting to come around. Yes. Which is great. And one of my marae, Mahurehure in Point Chev, Yes. which I may be there this year. I'll let you know next week. You post-reflection. Yeah, they always do commemorations up there during that time. My auntie Christine Panapa and her whānau Kia ora, auntie. have been doing those for many years. And she's always asking, when are you coming up to help do the mahi up here? I said, maybe this year. Hoino. Nā, pai tērā e hoa. And, you know, ia koe kōrero ana mō ngā riri whenua, and it's just, e mihi ana ki te hunga e piko nei tēnā kaupapa, you know, we're making waves with that. And actually, you know, te hahu mai e rā kōrero, because it's so important, because i ngaro, and you're right, i ngaro e rā kōrero, you know, ka whakaro, there's a strong contingent in Tainui who have, o ko prane hoki tētahi I kaha Aye. whawhai kia hoki mai e rā kōrero, kia mahara hoki tātou kia rātou. And then I think, you know, a question for all of our listeners is, I think one thing that comes up during Anzac is our tupuna and our korauā of that time
there was not even a question of whether they would go to war. In fact, we Aye. had men under 18 signing up and pretending that they were of age Aye. so that they could go. There wasn't even selfish reasons or anything like that. And so I wonder, Hey, I've got another kaupapa that oh, day. yeah, no, I can't make it. You go for us, eh? Yeah, unavailable, out of office reply. And so, you know, it's like, what would our reanga do? What would our generation do today if that was put to us, eh? You know? Yeah, and may that never happen. Oh, absolutely. But it's just the sacrifice. Eh? You know, I'm a gardener in a war. I'm not a twat in the garden. Peace may reign upon us. Yeah, yeah. And, you know, you're absolutely right. I certainly not calling for that to happen, but I think that's why it's so important for us to continue to remember them, to continue to remember their sacrifice. Aye. And I just hope that we continue to teach our tamariki so then continues, because the kaumātua, te rā reanga, kei te ngaro haere rātou, and they are the ones, you know, ko rātou te kaipupuri i te Māori o era i tēnei wānau, because it is so important and a bit more closer to them than it is to us. And so, yeah, that's the challenge. That's the whittle for all of us. Yeah, tika tau. Ko wai te kamupene o Te Arawa? Rukukapa. Rukukapa, eh? Ai, yeah. O te tira Yeah. Māori Battalion. Ngā rukukapa, kaupoi, gum diggers. The gum diggers, te taitokero? Taitokero, yeah. Yeah. Tikoi. And what was your fella's company? It's B Company. You guys are B Company. A Company, oh, sorry. Yeah. Yes. Hey, well, no, there's, so places for people to go, because there's some still whare pupuri tonga across the motu that are kei reira ngā kōrero. We used to have, our museum here in Rotorua is, unfortunately, when the earthquakes happen, it's no longer there. But we had a whole exhibition area for the Māori Battalion. But kei Waitangi ne, kei te treaty grounds, te rā... Ai, tētahi mea na nui, tahi anō ka whakātū. Oh, beautiful. Yeah, it's quite significant that it's there where our founding document was signed. But nā, tika te oha. Yeah, and with Anzac, there is a lot now. And I think it's because there's a wider awareness of our world history. Yes. And then there's also the efforts of Māori taking back their history, reclaiming their history. So there's, it's to be expected that generationally there'll be always a new viewpoint on these days. And as much as it may cause friction, or people may have different ideas, it's still something to remember. Yes. Me koina oku whakaaro. So, tuahine, what other things that have done special, or anything that you know of in Te Arawa or in your whānau, looking at aspects of Anzac? Because there are a lot of aspects, you can... Tika. The war, that's why there's so many war stories, because everyone has something happening in it, whether they're in it or not. Yes, kia ora, tēnā koe. And, kei mahu e tahi kōrero. Tēnei kōrero a tāu e tēnei rānei, he tangi, he mihi kia rātou katoa. E ko tā tāua, he whakamahara i anga i taringa ki nei kōrero o tira ki te whakatena i a tāua, i a tāta. Ai. Kia kaua noho ki te kāinga i te rao Anzac, kia haere tāta ki reira. Engari i a tāu e kōrero ana ka mahara tia tētahi tupuna, tētahi toa o Te Arawa ko Hāne Mānahi. Kia ora. E tangata rongo nui tēnei i te mea, there's a number of reasons why Hāne Mānahi was an important figure in the Māori Battalion story, and in fact, indeed, the Anzac story. Ko ngā kōrero mōhio nei aho, and, they're very small. And so me ranga hau aho, but my whanaunga Donna Morrison is submitting her PhD this week, and it's all about Hāne Mānahi and the mahi that he did. Because he, kei te ako tonu ahau i ngā kōrero, but in the Battle of Takruna in Tunisia, I think, in 1943, around about that time, he led a war party in Takruna, but I think there was like I a rātou e ngana ana ki te piki tētahi momo maunga, like it was a really hard out battle. Anyway, he led them to victory, and there was some courageous things that he did. Again, kāre au I te tuku I ngā kōrero, kei mahu I ahau, kei he pēr taku kōrero, but there were some very courageous, life-threatening things that he did to save his tira, o tira tātou, ne? And I think he was put forward to be acknowledged for Victoria Cross, but that was turned down by Buckingham Palace.
And so for a long time, since that time to about 2007, there was a Te Arawa contingent who have been trying for so long to have him acknowledged, even since his passing. And so in 2007, there's a famous line for his award. It was called For God, for King and for Country. And that's the Māori Battalion kōrero, but there was a sword that was presented to the whānau, to the Manahi whānau here in Ohinamatu and Rotorua, to finally acknowledge the mahi that he did, because his efforts in that war anyway was absolutely outstanding, and he deserved to be honoured. And it was unfortunate that he wasn't honoured when he was alive. Engari, I tēnei wānei, tēnei rānei, kua whakamanahia. Ana mahi o tira rātou katoa, because it's not necessarily just about him, engari rātou katoa. So, koera tētahi taonga, tētahi kōrero whakahirahira I roto I a mātou o ngā te whakaua Te Arawa. Kia ora. Mō te atua te kingi me te whenua. Aue! Ka kia ke kia ka hae. Oh, that's, I look forward to hearing that kōrero brought back to life by Donna. Tēnā koe te whaia. Aye, and you know, when we were just singing that song, that's another beautiful thing that came out of the war, if you can even say that. Ko ngā waiata, ne? Ngā waiata o te tira o te hokowhitu atu. But then also, so those waiata, but the waiata that were composed and created for them back home. Ne? Kai whakaro kia moe, kia tuini mā. Yeah. And ka nui ngā waiata. Koe hoki pēr te wā I huri mai ai te rangi. Ana. Ai, I kuhu mai nei, I pipi mai nei te rangi Pākehā. O ngā rangi o ngā waiata rongonui. Yes. O taua wā. Kia ora. So yeah, it's good that you mentioned those tuahine kahurangi, because if you look back e te iwi ngai taringa, you can go back to EP 141, where we look at some of those special waiata that became actually quite renowned right now, you know, and they're a glimpse at the time. They're a beautiful window, and it's an evolution of te iwi Māori. It shouldn't be diluted, the whakaro that te pakanga o te ao, tuatahi tuarua, created a major shift in te iwi Māori. Yes. A massive shift. Yes. So I just want to leave this before we head to our waiata o te wiki. Hea te utu. What was the cost? And the cost was language, land, whakapapa. There was a lot of knowledge lost. Some of those young men was a generation of kaumātua of a wealth of knowledge that had been lost. So, you know, that was the price they paid. Yes. And right or wrong, bad or good, we are the recipients of that price that they paid. And I just want to leave that whakaro for us, because what we're doing now is peeling back layers of generational trauma, which I always pinpoint the World War II to be one of those massive shifts in the way that we live now and the way we are. Hoi no, ka waiho tērā. Kei tai maha tātou, I he rā whakaro. Hoi no, he whakaro ka tika. And tā tātou waiata e hoa, I mohi ana koe ki tēnei waiata? Ai, ko te waiata, and I think this is so appropriate, is e parira, ne? Kia ora. E parira. It's a very famous waiata. You should know it. Yeah, you should know it. Or you might go, I know this song. I've heard this song before. Well, that's right. And it's a popular Ngāti Kahungunu waiata because the composer was Praere Tomoana. Kia ora. And although, you know, he waiata hari kei roto, he waiata tangi hoki ki ngā hoia I mate I te pakanga. It's based on, and again, te tō mai I ngā, those influences from overseas, a German waltz tune, apparently. Kia ora. I think the Blue Eyes Waltz. Yeah. Hoi anō. Someone can correct us again if we mena rana ki te he. Nā reira, anei te waiata o e parira. Kia ora.
The Blue Eyes Waltz. It's probably the Brown Eye Waltz now. Let's call it that, eh? Or what's a Don't nicer say word? brown eye. No, what's a nicer word? Amber. Amber eyes? No. Parodi. Parodi. The parodi eyes. Te kani kani. Ai, te kani. Oh, gosh. Te pi oi oi. Anō. Kanohi parodi. Yes, but that was a lovely waiata to wrap up our kōrero e hoa, and I really enjoyed that one. Yeah. No, that was a good reflection on Anzac. Well, we get to do it because we have to. Yes, and we should. Yeah, where we should. In this conversation, I mean. Yeah, oh, yes. But it's always good to reflect on Anzac, where we are, because it actually makes us, well, we're worldly anyway as Māori, but it just broadens your horizons, I think, reflecting on that. And I think about the names that a lot of our whānau still have, Alamein, Tunisia, you mentioned Tunisia, Yes. Crete. Elder. There's a lot of other, I've got, so all my whānau that are named at tēnā koutou. You got the shout out. Yeah, you got the shout outs, if that's your name, yeah. Ai. He kōrero anō au e tuhine? Ai, kia ora, ka nui taku mihi ki ngā whānau katoa. Kei wareware tātou te rāhunga. Kia kaha hoki tātou ki te whāngai e nei kōrero ki a tātou tamariki, ki a tātou mokopuna. Ka nui hoki taku mihi ki ngā kaiako, kei roto i ngā kura, e whakaako tonu ana tau atu tau mai i nei hitoria he whakahirahira. I'm thinking of my babies, beautiful. Oh, they're not kohanga. It's not a kohanga. Bueno, e te pākārito where she is, they're learning all about that. And ka hoki mai taku pepe, e kōrero ana mo te pakanga and stuff. And that is so important. So I acknowledge everybody, all of us, e ngana nei ki te, kia mahi tika ne, kia tika a tātou mahi, kia maha tonu tātou kia rātou. Ai. Tika tautoko katoa nei o kōrero me o whakaro a tūhine. Aha koa ko wai, ko te mate tonu te mate. Ko te tangi tonu te tapu, ka whakaro tonu atu kia rātou. Taina tu ki ngā hinganga nāia nei. Nei, ka whakaro hoki ki ngā ririri whenua o konei, ngā pakanga katoa, Vietnam, Korea, era katoa. No reira mihi ana kia koutou i tēnei rā whakahirahira o tātou. Ka waiho taringa i a koutou me o tau aroha ki a koutou katoa. Hei ko nā mai rā. Mai ki yo, whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira, whakarongo pi kari mai. Hare mai, o tā ringa hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa. Whakarongo mai.